Үлік ғылзнаме Орджан Кавалера ан бастықынан қомышшыттар ансамбларын терейбет, уна бастықынан Москва курат үрдік сенатығар. Саха қомығын жүргіта ойнеппыт Лука турнин атынан Сылақсан республикатағы конкурс білдірелер. Бұйылғы конкурсу Парасковия Татаринова білейнеріға. Таатта улуһун көгүлээһининен аан дойдутағы хомус киинин өйөбүлүнен саха хомуһун агатынан билинеллибит Лука турнин аатынан стипендия аксы сылын олоқтонор. Республика тахамнаах конкурска отут биэс астыргар дери ытча жон кыттар. Конкурс сүрүн ирде билинен кыттаачылар Лука Николаевич Оонюр ниматынан комустуохтаахтар. Итенне кини ологун айыр үлетин туһунан ыйытыыларга хоруйдан викторинага кытталлар. Наha üerdere diyen sılın aya sanattan sana kıttaççılar ebilden yeller, sana attar taksan yeller. O kurduk ottan bu konkurs bud. Teniyen, össü, ürdük tamlarga taksa turu diyen bağa sanabın etebin. Быйылгы конкурска республика расмындыктарыттан барыта 100 хомусчут кыттыыны ылла. Кыйылаагынан меңе хаңалас маятын олоқтоого ухуян итээчите Игорь Игнатьев болла. Лука Николаевич турнин атынан көрәккә иккис кыттым болар. Амбастан усужунны хыджан томпога тиген лауреат атын ылбытым. Быйылгы көрәккә Лука Николаевич турнин утумын тутухан жөһүбин белемнә битим. Биринги кемгә таатта уха Эдуард Тарабойкин хомусон отторын үрелир коллектив кар хомус ансамбла терьерге үрели сылжабын. Лука Николаевич турнин атынан көрәккә триячиләргә Чуалан Лидия Михайловна Борисовага барга макталбын тердебин. Бу курдук улуу хомусчут Лука турнин ütüе атын өрө тутан өбүгө сагаттан келбит төрүт торкомут келер көлүөнеге утумнанар. Парасковия Татаринова, Степана Тастыров, Саха телевидениете, Таатта.